program y'omurembe aha TV West nekushibaho Radiant Bright Spray yeka asaka biri kumurembe. Kureba TV West kakutanjeje aha program y'omurembe nanye Jacqueline Arinda kandi abakututamusente n'aba Radiant baitu ntwenda kureba ahari exercise ningashi exercise nibyamba bahi exercise nibyambiwo mushiki arya campus ogomokire kandi no hurangu figa yawe tinke yabandi no manya wabo rya campus abantu nibajyango nibenda figa nunji baitu twaza kureba no basa kukora exercises no chendera no garka ahamurembe kandi abandi abantu abakubasa gukora exercises n'abakazi benda abakubabine amabondo umukazi wenda yabaye nibondo no basa ningashi ohereze kuzara waheza kuzara noenda exercises no basa gukora exercises ibondo ryawe ndicendera nangwa n'abashisha abahate nabo bene amabondo abashisha nabo bakora exercises kugira ngo ogarike omumbera wano suba mapesha gawe gesati gagumeyo gatakargayo okasha kubi twira amabondo hariho abacara ningashi n'abashija by the way noshange mukono erimhango eje mukono erimhango ekurebera abinje nabageta tukutendereze beiteje mukono no basa kujihaho nikibasika kurjira aha exercises zo kuba nokora katurebe ubwo mushija akutushobora ahari wano ijo mu gym no banza stretchinga ninga obanza obuza doctor wawe ombuza akugambira kwawe oyino urugireki oshema kuryo nozo mu gym ningo nza pressure ninga ki ningo ruyenka mugongo nkamagufa akushobora oshema gukora exercise neji ninga oshema gukora ubwire buti ninga shahaziti obona kwijo mu gym washiko mu gym umuntu ashema kubuza nka instructor ashema kona akubuza no yindachi ombuze cyo kwenda omugambro mushobora tinyenda kora kenda ninga nyenda kora mugongo ninga nyenda kukora mbiri ninga nyenda fitness hati notaho mu gym nkubuza ntonda kora ki oshima kungaraka utinyenda kora nko mugongo ninga nyenda kora nkifuba ninga nyenda kora ankubuza nti oyine bara ya Dr. Jine Dr. Kamureba wanja mu Dr. Toramurebe aho ninjira mu bwoba ako bani mbasa ko exercise zikurenga kano shanga zakora ki zakora kone no banzo ishiko mu gym stretchinga wenda ku building muscles arebyo machines nkezi eti choma nchiyamba muscles nyama zenyuma zo mugongo noisha oshitamaha orobata hote no making sure ambu ekifo wachoza hero wagorra mukono no guma nonyura no garra omunda na hero burwo kunyura no garra omunda wagarra no isi omunda no garra mu isi omunda no miro mu isi gwa no garra omunda ugarka in omunda ahero omunda ahero hata burwo kunyura no horanko ko mugongo mperega chikuna nuro mugongo ku maso zo mugongo ezo mabega na nizo mukono na no muchifubomu noguma no nyura mpora no bari murundi no bari mu nkikumi mono baranki 10 waheza oteka hansi ugarko tegereza dakika nk'itano na westi ugako ubare zindi nkikumi ubare zindi nkikumi hate chindi ecyanchukoro kifuba n'emikono na no mugongo ecyome kitwaza kuzaho nchikora nkakiriya konka kina wintano zonche ekino jo shitamaha giroti making sure
mbuwaterera amaguraga ugatasiyomu wekoma orembo washitamaje ate ije mashini nekora ezinyameza amabega ezamabegezi na namabega omum na naho misha no jirote mikono oguma nonyura noteka ibiga no garro misho no bara imoni kikumi kandi hari weights machines zinentanso machines ateji nayine yambanka ne yambe ibinyama byo mumbaju ati nk'abacharo aho ushanga abichi bato bari nka campus ushanga ningo mukazo mukuru kana y'umwana muto ushanga yine binyama najo yanka umwenda ushanga tashemeri umwenda ninga nka wedding ninga nonda kuza party nonda kuza out ushanga utari comfortable mbwenu machine je nayine kuyama machines exercise ubonire abantu imwe minyeto mushime kujumbira exercises muje twere exercise yaba ninga no basa kwirukanga umuka ninga uzohiwaza ho na ninga guruko mugoha orembo gwatu tukabaninga fats ati nkeje exercise ije machine no shitamaha ojiroti okwatanoti oguma no jiroti no bara emirundi ninga amabare gagara make noija uyongera hano uyongera nkaha utawaits zor kwenda ugaruka ushitama echinchi yamba omumbajomu ezimasozi nkebe binyama mebi nkabachara ushanga inenke binyama ninga bashija uyine binyama byo mumbaju bekujikuyamba nano mumbajomu chikuyamba ushanga nojwanka kesuti te kushikaje ninga nkomukazi ushanga uzwenka browse ninga uzwireje konka tuine shape mbwenu ezi machines kuyamba exercise ne kuyamba niyo yakota yije machine ndijo unkara ku exercise zine zikubasa kuyamba ushanga wowe utakukibasa nawe no basa ku exercise zine konkeji ejebonire naguma no jizo mpora no bari murunde mpora kandi no making sure mbu washtamaje umugongo mbweno horembo waba comfortable urete mukono jiroti guma no bara no bari murundi yo murundi kandi guma no yekaka no guma no bari murundi yashika nk'imurundi 10 no banzo humuraho ugakokora indije 10 n'indije 10 reka tuzoho mukahumuro nabanyuma tugarche otakargo